UMP ka Seng Voice of the People's Party WP ka Shillong Parliamentary Constituency Dr. Ricky AJ Sangkon hagas ngi palai ulalit ban ya kendu ya Menteri Rang Badu keri Narendra Modi bat pentikina ban perkat bahaya kicing dawa ban penrung ya ketin kasih ha kernit bapra jong geriti sensyar geri India bat kum juru ban wanra ya kecing betrai kamno ya inar lain pelmin hapo kajelam Meghalaya Dr. Ricky AJ Sangkon ula ya kishiti kabadon Hendriusla Syau Menteri Rang Badu keri bat Menteri Rang Badu keri India ulong ba bishar bahaya kini kicing dawa baro Ula pelut por kumpa 10 minit bat UMP ke Shillong Dr. Ricky AJ Sangkon bat ulai keren nyela ke jinglong jingman ha kene ke jela Arsin ke Meghalaya Assembly kala menjur ya ke resolutions halor kita kicing dawa bal kedeu haneng bat kiken hun barok ki parti kila ya kicing dawa ban nyetali sya ketai ke pedeng ha kene kikin diat por baladep Henry kalong lek no ai Menteri Rang Badu keri India Narendra Modi ulu kular ya UMP ka Shillong Parliamentary Constituency baun pej bat bishar benya ya kita gijing dawa bala dawa da UMP jong ke Shillong Parliamentary Constituency laong Dr. Ricky AJ Sangkon habakren sigilat pathai kubor hadin bala kendu bat Menteri Rang Badu keri India Narendra Modi